Neke atu I te kotahi ira whā piriona tānata kei Īnia. Koe nei tētahi o nā ohana nui rawa o te ao. Īnia nei kua whai hononga hau taua whenua ki Papakura Marae. Our Māori, tikanga Māori and the Māori tourism is yet untapped in India. People don't know about Māori because there is a huge population and we are only small. I mana ki tia nā mānai o te New Zealand Bharat Chamber of Commerce and Industry ki te marae. So today is a really important day for us here at Papakura Marae. It's the beginning of a real strong connection and trade in New Zealand economy, Māori economy, and the Bharat, which is the original name of India. Kei waho atu tēnei kawenata I nā kōrero hoko a nā kawenata o Aotearoa me Īnia. Ko te arona ke me tūhono tika I nā pakihi Māori me nā pakihi no Īnia. This is the first time that somebody from the New Zealand India space, the business space, have actually got together with the Māori owned businesses and come to an understanding where we will help each other. Ko te whaina he whakakaha I nā hono nā pakihi tāpoe mātaurana me nā whakawhitina ahurea I waenga I nā iwi e rua. Hindus are very similar to the Māori as in terms of paying respect to their matua tipuna and also the family values and the ethics of the businesses. So our aim is to bring them together so that they can both benefit from each other, both can grow together. Mo te wāroa te marae o Papakura e ata whai ana I te taitona o tā maki makaurau, pērā hoki I te mate uru tā. It's more important for me that we grow the Māori economy. And if we're the conduit to open those doors, kei te pai, that's what we're all about. E whakapono ana nā taha e rua ka whai huarahi te iwi Māori me Īnia I nā tau kei te heke mai. Taro Black, mātuia.